Hato ensya kang no sisya Ronaldo ban mi madan haka World Cup arajar apo henriu. Hadin bau lakentaj ban peding ya ke medal 6 rem haka jinekai final haka Asian Champion League 2. Kabare kalik kebala itu da ka FIFA. Namar katkum ke jingkren jong presiden jong FIFA Gianni Infantino ulaong. Bakalong ke basyai mapan kentaj ban peding ya ke medal 6 rem haka jingilekai. Kata kamdai ke mensim jong uriwilekai sport. Henry kade kadak jong gajing bomburom persya ya ke FIFA. Kumban supenken mau hangne bahaka mit kat henriu terik haka jinekai ka final Asian Champion League 2 hapteng ke Al Nassr persya ya ke Gamba Osaka. Haka bak Al Nassr kla remno hakmar Gamba Osaka. Gumtak Al Nassr kladei stanggar nas up hak Asian Champion League 2 kadbaya ka namladu lakur daga Gamba Osaka. Henry ke kewalaja hangne hakne ke jilekai haka final jong Asian Champion League 2 hadin bak Al Nassr kla remno. Nakaling jong orang ilekai jong ke Al Nassr kata Ronaldo ula kentaj ban peding ya ke medal 6 rem ya ke medal runners up. Hakaba hadin belakut ke jingilekai ula lebih direct ke dressing room klem trek ban peding ya ke medal 6 rem. Hadu baki headline kilami mentah pala hato Ronaldo unsyaban banilekai na kepada ke Portugal hakane ke World Cup arajar punriu nakadaw jang bejing bom trek ban peding ya ke medal 6 rem. Nama ke Asian Champion League 2 la itu daga FIFA. Bat kum juru kat kum ke jingkren jong presiden ke FIFA Gianni Infantino ulak kretsai da ke boong ban kentaj ban peding hika kusnam 6 rem kam de ke mensim jong ruwile kai sport ndrika dak jong ke jing bom burom ya ke FIFA. Kad ba ki weipat kirang ilekai jong ke Al Nassr haringkat George Jesus kila peding ya ke medal runners up. Tang Ronaldo marway ubala yaj no direct shadre singrum klem batrek ban peding ya ke medal 6 rem. Bat kumbalati baro baka World Cup mentau snem arajar punriu kan sedang hakamit juga katway trik ubna Jun bat kan sakut haduka kat kendai trik ubna Julai. Henry ke World Cup mentau snem arajar punriu kan long kabakam kerpang namar gi kwa aban i kadu ya ki langut kirang ilekai ki balakam rangba kepada artat ke World Cup kubak kadu nang ta jongki kata Ronaldo Messi bat Neymar JR. Ronaldo nak ke Portugal, Messi nak ke Argentina bat Neymar JR nak ke Brazil. Kum taru nakaling jong Ronaldo lada mi madan nak ke Portugal un sambi madan ningkong haka kat new tadi ku benajun pos posteng menmit ke Portugal persya ke Kongo DR. Kum taru hadin balami kani ke kubor bayolise Ronaldo unsyaban pan yelekai hakane ke World Cup arajar arpunriu. Bun na ki fans jong Ronaldo ki fans jong ke Al Nassr ki balapen pauru balada Ronaldo umyo ban yelekai ban mi madan nang ke Portugal. Kum ta bun na plen yuki fans ke Portugal jong Ronaldo kim kwasyu wad ban pej ya kane ke World Cup. Henry nakaling juga FIFA kam sim laai kano ke jing maham ya Ronaldo. Henry kane kade tang ke jingkeren pensengau nakaling jong presiden ke FIFA Gianni Infantino. Da ke pa penpau ya kini kentin. Da ke ba ong baban kentaj ban peding ke medal 6 rem kam dai ke mensim jong ruwile kai football ruwile kai sport. Bat ban kentaj ke medal 6 rem kadai kum kawai ke jing bom burom ya ke FIFA. Kum taru satang sibnai duna ngin sayu ino ya ke jing lekai haka World Cup mentau snem arajar arpunriu bat lada dunkam syaban stang ke World Cup ngin sepe ja brok program ya lekai World Cup mentau snem arajar arpunriu. Kublai Shibun.